از هر لوی باجاری دنیرم از هر لی وسا جدور داله میزه دکم از حس دکم یعنی اف کسکایی کتی دا درکتی اف باجاری کتی دا هات آوا کرن همی بخونی حوالانه بخونی حوال گل هاته به حوال هردمه به حوال ماسیرویه به هزاران حوالان لوی باجاری خونی خارجاندن اف بلوکی که هاتنه آودانه هاتنه سر هفدو لیکرنه نب آویه اف داری که تیدا مزن بیه شین بیه بخونی هاتی آودانه از بوی هستید کن بوی رنگی یعنی بسالانه او قصا جبو کوبانی او قص خون تیرجاندن از خازم بجم کوبانی او قص تشخاصا که او قص شر لسر تا تی چیکرن و او قص بدل جبو تا تی دانی راستی تشخاص بجم جی هسته کی پر گرانه دم باش تماشاوان هجا به برنامه کی تایبت ام لپیش بریونه دوی برنامه خودانه امی برخودان او ازوریا لکوبانه هاتیه جیان کرن جوره و بیژن کوبانیا قهرمان او لهنگان کوبانیا گلهات او آرینان کوبانیا کو به تیپن زیرین او کلن پکروانان هاتن نویساندون او آفدان دوی برنامه خودانه امی جوورانه یک ج قهرمان یک ج شرکرین کو جه خود برخودانا رومت دا گرتیه نسرین کوبانه بینن سر اکرانن و دوی برنامه دانه کلی به کلی نسرین کوبانه یلی کلی کامه بک کولان جهن کو جه خود ناوا برخودانی دا گرتیه هر وها کسین کل کلی کاوی گلک جوان به قهرمانی گهشنه آستا شهادته و گلک جوان جی پارچین جان خود کرنه بردل کوبانه بکهجه آستا آزادیه بکهجه کیلیا سر بلنداهیه بکهجه کیلیا سر کفتنه یا کو ایرو تیجیان کرن بله تماشاوانن هجا بریا کو ام دست به برنامه خواه بکن بریا و فیچر ام ناز بکن نسرین کوبانه کیه یا کو پارچه که جان خواه کره بردیلا برخودانا کوبانه کام به هفر میزه بکن نسرین کوبانه کیه نامی من نسرین کوبانیه لباجار رقی هاتم دنیای 1980 و نهاد هاتم دنیای تابی جگوندی چلبی ما گریدای باجار کوبانی بگشتی همه شهر کروج آباد هاتی مشاندن همه جی خاطر دا گرتیه شهر دسپیکی دا علی تل معروف دا هات گرتن لعلی جزعه گریدای دیری که شنگاله ده 2014 15 و درنام در بسمون یه تلبرک تبلیغون حال چکریه پشتی وجه در بسمونه که الان کوبانی اوجی شهر کد 2014 هاتی چکرنه باشتر بونه ما حال چکرن پشتی و دا برینداری کو شهر کو بیره بیر تداو کرنه برینداری حال چکرن در بسی قاده جواکیا کنگراستار بون هر بدم düzenleme kağıtın çekiren من جیخوا د اسایشا هندرین یعنی یا هزا هندرین دا گرتیه د حمله باغوزه دا یا دیرازوره دا پشتی و دا جی اف شهر کو هری داوی کو هاتی چیکرنه لچلبی لطبقه لرقاده بشتاریا یعنی ما بیره بیر جیخوا گرتیه آنها کو کارو خباتی کو ام بخواجی ددن مشاندن دیساد ویژم کار کنگراستا یک قدا جواکیه دناو گلدا کارت مشاندن. شهر کود دست پیکر لکوبانی دست پیکر ایری شکل دجمن سربازار کوبانی هات شکرن یه چتا بو ام تقریبا به هجماری کی مزن حوالا uygun دیتن و هم پیشنیار کردن و به پیشنیار خواجی خواسته که کم راستی جی پر حوالان ما خواست ام تبلیغی شهری ببین بجماره که جوین
هوالا جمرا چیکر اونی درباسی کوبانی ببن عینی دوی دمه دا بود دوی ساعته دا بود اما هجمارک درباسی باجاری کوبانی ببن تی بیرا من دوی جوینه دا هجمار پر مزن بود صد هوال هبو یعنی شاید زیرین دوی جوینه دا بود هوال زیرین پیشنیا هوالا گوت جارا شهر باجیر ندیتی هوال تبلی نبه اما هوال زیرین اصرار کرد تبلی ببه یعنی گوت از جوینه خود یعنی جش کوبانی خود نابم از بشتار خود ببم ام هاتن درباس بون دماکو ام درباس بون درباسی کوبانی بون من سوز دابو کو از درباسی کوبانی بون از آخا کوبانی ماچ بکن ام هاتن تل سینور تام لسروجی دما مسال کوبانی میزد کرد دومانا رش به دنگ جدر وای دنگی قرشینان و توپان و هوانان و دومانا رشی سر کوبانی تا تشتک ندیدید یعنی کوبانی طاری بو یعنی وقت شبکی رش بو یعنی لکوبانی او دیکر اما تنهاج لی میزد کی به دنگی ملت زاروکان چوکان او قصا خوش بو یعنی او جی طبیب بدله کی پرمزن هاد دانی در باس بونا ما لوی داره دا او بو من اخوه ماشکر سروی اساسی از در باس بوم ام هاتن به هجمار مزن ام بنیاتکی لبر دبیجه دچالا شارع چلو حیشتادا ملوی داره خارن ما خار ام داکتن یعنی حوالا گوت کوبانی روشیوی گرس هر حوال به جی خواه بگیره دو زلما خواه ببه جی او ببه بر پسیارتیا کوبانی استیمه هر ملیتانه که ده هر حواله که ده گرس بشتار ببه بوی رنگی ام داکتن فتراف مکنسی ما کاری ما امانت ما حمود تشتی ما من او کر از داکتم جیری ما خواه حاضر کر رخت و سلاحی خواه ام داکتن من هوالک دید دنیا طاری بو وسا مراوک رنگی پر جدا هات من است راستی جی من هیوی ند کر که او هوال به جبر پوری وی دریج ببو ریوی دریج ببو او هوال یعنی وسا ساکنی از بروی چون ترسیام گفت عجبی چته هوالکیه متام نکاب جهر درخسته از بروی چون ممکن گفت ده از ناس نکرم گفت نام ناس نکر گوز هوال عباسم یا من گفت چه اولی عباسی گوز اولی عباس دجیانه دا پرش خو حزی که تیز استاتیکاوی ولو لخام میذکر نیاوی دا موسا رنگی میذکر از کلگیری بوم من اول حمیز کرد و ساو کرد کلگیری بوم گفت یعنی چما وصابیه یعنی شبه درفتیا دناو شر دا دناو شر دا یعنی جی کود تیدا هوا جیان دکن امکانی وانی کدوی جیان کرنا کل خام میزه بکی یان جیل باجیر میزه بکی در فته که پر گران را در باسته بود اول گفت چطور روشی ما اوه یعنی ونی هر نکر مگوت ازی هرم عالی پیش میده بیشن حوالی ماسی رو دبی برا او گروپی کو تقویه هاتی جزیره برا در باسی تپی مشتنور ببین تپی مشتنور بر وکتنه یعنی بر وکتنه حوالا گفت تمام من امانت خود تسلیمی حوالی عباس کردن مگوت اف امانت من لجمته ازی در باس ببین ام هاتن بنیا و داره tam biniya ve dare da havale masiro li benda me bû em bêjmarekî hatin heval zêrîn bi me re bû hevalê mazlûmê Efrînê bi me re bû heval hejar bû heval tekuşîn wan tabî berê li vê derê bûn hevalê cudî berê li cudî li vê derê bû hevalê egît bû bêjmarekî mezin em derbas bûn heval du zeleme çê kir hevalê masîro got heval beşdarê miştenûr dibin hemî diçin li vê derê da ام وسا دبیجه گروپ دبنیا و دره را ام هاتن وسا هنک هواجی ام دبرا درکتن ام هاتن بنیا و دره ام بچن و دره دها اوی و دا شر چا ما دوزلمه کرد دوزلمه ما چا ها چی کرن امی حوال چا بکن یعنی هجمار حوالی کوبر لوی دره ما بون او بلا ببون یعنی کل که دره زاتن تو نابینی یعنی جیوی دا حوالا تنه گوتن امی خوردینه نه و جیوی در باسی دره بن
گلکی بمشن جی کن لیمانه دتایلی تجمره پاروا بکه گلکی باشه کرم که نه ام به گروپ دشون و داره حوالی مظلوم هوا زیرین جیبرم پرت خواست هوا زیرین بخوره بمهرم ام گروپ جاب هفرا بمینم ام شش هفت حوال دوی مالی دابون طبی اف مال نوصب اف مالا حوش عربی بون اف مالا نا گشتی بحوش عربی دابون به داره اف دوار هبو اف جی حوالی تکوشین لوی داره بو هوا رزگار دوی حوشی دابو امشی از بوم حوالی باز بو هوال زیرین بو هوال مظلوم بول به داره دابو اف حوش عربی بو سر لیکر بو حوش دداجی او جی ورگا بوی رنگی حوش بو دیوار بو یعنی دجمن جی tam binyamışta nur bu gişti vi ali gişti da bu az buxa ba her du hawşana av çatışme kul ve dare hat şikriye şereki pir gram bu pir juda berxudani li ber hat dani mersala vak mersala namusi me girt dest ام دهاتن به حوشی افغانیانا از ناب گرس ام سبه حتی ایوار رابن جیرا او بکن یعنی وقت جمرج پر قد ساله جیکی او قصات پر قد ساله çünkü me او قصات دا برخورد او قصا شرک دوی مالی دا هات شکرن چتا دکاتن حوشی دن ام دکاتن بر او دکاتن بر ام دکاتن یعنی جوان دگرد گمه سه روزا کار و شر ما و بردوام ما لسر به مالی بود یعنی شارع دو ارتامه دا بود شارع دو ارتامه دا بود من ندیش دقاقی به پیش داوری یعنی دقاق چیه بیله که دهات مدیسا ایریش دیکره نفسک داینه که ولو خورد من ندگرد یعنی من دگو گرز چید بی برابه بی اف مالا گرز دست مده بی نه دست وان دا بی حال بکی خانیه یعنی خانیه که ما بینیم و دشمن دا بو او قصا من ندیش که پیش داوری مالوی داره جی خواه گرد بو او حوش بو مبزیه که می او قصه خورد نبود من تکر هبون تکر سیاره دا لوی داره من دولاب دانی بو من دولاب مبزی دا بکن چتا دوی خانی دا بود ام جی دوی خانی دا بود یعنی بشف جی نوبت ملوی داره دیگرد حوال لوی داره جی مبزی دا کرد من گفت حوال سوخاشی لوی داره بر حوال زیده حرکت نکن یعنی ام بهلن ساعت کی دن حتی جبیر کردن کی سوخاشی را ته چی کردن هول زیرین گوت ام قبول نکیم یعنی هول از گرس بچم یعنی ام بچن کو اوجی ببی وک مفزیا کی اصلا هدف ما خواست ام و حارته گشتی بگیرن یعنی ام بلا ببن هر دو هول د خانیه کی دا بمینن نه جی هول زیرین یک بریندار بو هول مظلوم عینی جینه یعنی عینی آل و داره لجم پیشیا قیپی گاوی سیسیان چارا دوی قیپی دا آویتن هولی مظلوم بریندار بو ما شد آنی هات جمارا ما خواست انه ام به حوشش بگیرن جبوكو سزمالي جيردا نكفن نايك يعني نكفن وي حوشي ده هواج بي حوشي ده جهنا اما بشتيكو ما دو بريندار بالدست سوقاشي دان ما قلت هوا حركات جرس بسكناندن ما خاص انه بروشكي هم سزما بشاف ناي تشيكرن لسر هوالا جبركو برنجك سزمالي دكاتنيكي بدنج او تك دشاندن ما قلت هوا برا هجمار بسكناندن ام شهر نابدن سكناندن اما ام مفزی خواب بگیرن ای هایی دست مده ام بگیرن حتی اوک چید به یعنی اف سوقاشی ام جیرا حوال سر کار بکن اره ام بجیوی او دا ناس بکن ام در باسی وی مال خواه لعین جیبون اف لجیوی داره دا جی حوال تکوشین دمای وی آلی دا حوال مسال وی داره بو حوال رزگار بو حوال روکم بو حوال هجار بو دوی او دا طبیعی ام چون دهاتن جمع هفدون تا ام بروج نکابون یعنی حرکتی که ما هبوجی بشب هبون دریا خانی رام در باسی جمع هفدو دبون ای کوبوسا دریجیان خانی خل کربون بیرنگی بون اما ای شارعن کو ام در باس ببیانا برنگی که دبیجی سزمالی ام د دنیا د تاریدا یعنی براوشی کی خزلی تگراس در باس بکشین کی چما هم سوقاشی خو هم تانگی خو لسر حوالا او دکرن وانی وسا دیواری خو همانه کی بلند ریکرانات یک قور بلوک بو او قور یک قور بلوک او مفزیام بو لبر خزانه بو از هم لوی علی خزانه بو وسا دریش کری بتانی وسا مچد کرا سرخوا چند تا او دکرن ام و هول هزار هری زیاده ده جمن اما تنه از دو داره بو وسا وقت کشف داو دکر شهر من روزا دیان دست بکر
ببوري نبرز نسرين نها بريا كو أتدرباسي روجا ديامين ببا روجا تايا يكمين بو كو تدرباسي كوبانه ببو و تفلي ديرك من تفلي نوفا برخداني دابو جهه خواد جيه بيروز دا گرت هست تا وك جنك كوباني وك شروانك جهه پیروزباهی کو جهه خود نوا شروانان دا همجی دکیلکا هوالن خو تایبت کوت آنی زمان جی گلک هوال بریندار بون گلک کسی کوت ناوی و آنین زمان جی تا آنین زمان هست تا و روژه چوا بو تایبت روژه تا یکمین یعنی راستی انها جی بجم سال جی سر را در باس بو هر کو استیم و داره هست کی دبیجه پر گران بواتا کی جمن جدایه یعنی هست کی دبیجه به ایشه یعنی و هست کی دبیجه هر تم تو گرس وان روزانه و کلیانا و دقانه بینی بیراخه و هست دبیجه طول هلدان یعنی تی بیرامن yani نزانم yani çıkasa jî merab bênê ser ziman jî ew bike jî ama bi deqan û saniyan jî pêra jiyankirin bi bîranînê hevala ra vê derê jiyankirin pir cuda bû wek tu bê jî wek keçekî Kobanê jî çıkasa me berxwe da ji vê derê da me her dixwast em bigêjin tolê hevalan me her dixwast em bigêjin dibêjê em wa hevalana jiyan bikin rastî jî ez niha li vir sekînî me ez hêz dikim heval zêrîn heval mazlûm li wê derê li benda min yan jî heval rizgar li vê derê ye heval hejar heval yani bi wan ra jiyankirin e yani ew deqa û bi saniyan bi wa hevalana ra jiyankirin û hestekî dibêje bi wan ra bûnaye yek ji dil û ruh û can da bibî yek tu bi wan ra jiyan dikî yani ez niha li vê derê sekîn me piştî ew qas sal li ser ra derbazkirin tabî hemû tiştî hatî guhartine ew kirinekî ama ew hîn reha li vir jiyan dike ez bi wan ra gav bi gav jiyan dikim yani ez bi wî rengî dixwanim ew bikim هستن پر گرانه giranin yani hestekî ku tu wisa bi gotinekê yan didiyan jî tebîr bikî tu nikanî şinkî bedelê pir giran li hemberî wê hat danîn însanê pir biha û giran têda hatin jiyan kirin û şer kirin û cîwan wan ew kirinekî da li hemberî ku îro ew qasa dibêje ji bo Kobanî her li ser linga bimîne Kobanî her jiyan bike her navê Kobanî her jî berdewam bike ew hesta ew dike yani tu bêjî ew heval şehîd ketin mena şehadetekî ku tu jiyanê hevalê şehîd bînî ser ziman rastî ji bo min pir giran e bu gotinekî û didiyan jî tu nikanî bînî ser ziman erê نامه بر آنی سر زمان جی هنی او وی عالی ما وی عالی وک هفته بود خواستم عینی دوی ساعته دا ساعت ششی سبه بود بریوی مگوت او جی خزانه کم او دکر او جی نوبتم بود هندری به حوشه دا اف حوش نبگیرنگی وزاتا دیوار و سامکر بود دولاب هول عگیت هبو لجامع ساکنی او جی نوبت الوی داره دا هول دما ام جی هول دندر دا بود باوی شهید عگیت بود از بوم هول ما هجمار کیم بو مگوت شهید زیرین چون هول مظلوم درباس بو او بو اما گشتی جی وکی دیجی ما جی خال بگی داره گرتن من هول عگیت بشف شاند وی حوشه مگوت هر الوی داره بر هول استراحتی خوابکی سبع رابون تقریبا ساعت 6 بود مگوت تقریبا جرکو از هاتم هم ده سرچاوی خانه ششتنه و سال بر خزانه مگوت خزانه کی آوه ها بود تام تندری حوشه دا بود من فرچا خواه کر اف قاپی جلوی عالی بود درجه جی ها بود درجه حسنی اف عینی ببی رنگی بود تقریبا دست سبی بود باس چاقا بود ساعت 6 سبی بود من تن اللي في حوشي بانكر من قلت هفال هجار من قلت كا هفال عقيد قوم هفال عقيد شاندي جوري نوبة دقرية قلت هفال وشما هفال شاندي هفال وستيا در كيف جور الهفال بنيرة هفال در كد أزبار كم جيشت يعني هما درجة سيان شاران
اجی وی داره و سامن دبیجی فرچه کر حاضر کر که از درانی خوابشم دنگی تقینی هات دنگی تقینی درکتنا درجه وی داره دا من قلت قی هول هجار تشتاك بو بشرا منظري که هات خویا کرن و ورگا وی دیمانه دا هولا قلت مقلت هول هجار هول تکوشین کیه قلت هول عگیتا مگو مجوارا نقلت هولا بکن به وی رنگی شهر بردوام بو نیشتن هر وسط تانگی خواه تانگی که zaten او گورنتیه کمن دایه لجی بنیامشتندر بو عینی لما حرس مالا وصا او گرتبن هول جودی لوی داره بو ام لوی داره بو نوجی لوی داره بو حتی تقریبا ساعت 8 نهی سبی شهری خواه بردوام لوی داره دا آرای وصا yani tabi آره ما وان و çatışma وصا بردوام دکرن تقریبا او ساعتی گشتی والاتیا که بو پشتی او خوان دید که لجمع تفگرک هیا یعنی به انجام او بو ام لندری حوشیه بون تقریبا دنیا وصات بروطاری و دچو اول باوی عگیت بو باوی اول عگیت جه نوبت خواد گرد که اول گورنتیا که هیا گورنتیا که چیه؟ aynı çete lecamı dare gurfak küçük havlu dare. Lüve dare de ji çete hatiye olsa sekiniye. Az ve demel serbani bu. Havali baz afrin habu. Haval gişti hazır bun. Dendri havşiye dema gut haval dema emrudunun em gişti olsa topli runan diye. Yani jber ku ma bine ma wan ve khanine yani ma be sızmalit yani ve dikin ev jid katibun müştenuri ama bişaf sızmali dad katin. من بانکر مگوت اول باز کام بنیرن افکیه مکی چون مذاکر tam yani او دبه belki جی حوالی جودی بی belki حوالی کی دبه belki او بی بشر مقابل نا کام دقت بکن yani tam یقین دکی گورنتی چتن او بشر من نگیوین هری تدی وانا وصا کلاش دکرنا پی شکلیوان بلیه و ریوان و کراس هنک هنک کن لخواد کرن هنک هنج دریج لخواد کرن هنجبو کو مقابلی خود تبدی هفکی هن زان سرچه کی کتی دا درباسوی گرام بو یعنی صد tam جلی هوالا ناوکرنه کی بن دویروشه دا گهارتن هبو دما من لقات کر ما گوت چته یا هوالا من لیدا تی بیرام من حمیل سر شغلین بنه مرمیان دهان دبی کو کت مرمیان دهان هات کشتن هات کت کرنه کی دا ما بشرا او هوالی باز گو احتمال ایریشی بکن اویا گشتی گورنتی اما دوی داره وانا احتمال ایریش بکن تشتی باز چو بو مگوت هوال بلاو ببون یعنی مثلا کمبون حوشه گرز نه حتی چکرن هات هوال او ببون لجوری جی نوبت را بسا سر بانی را بسا سزمه دکت دکوه جی کو ازلی من نوبت دیگرتیه زلان بومبا سس بومبایی چکرا ارتامده کو چکر من زانه بو اول خواهد چکرن یعنی مثلا ایریش شکته چکرن اول کتن çatışma berdewam bû. Hevela got em ji vê hewşê neqle vê hewşê bibin. Me got ne hevela em cî xwe bernadin. Bira ciya da wisa berdewam bibe. Em ê şer bikin. Hevela ber xwe da rastîşî. Yani ewana li jûr em wisa li jêrê de tu nizanî çawi çatışma yani wisa wî rengî bikîn. Hinekî ji ber ku çima mevzî ku me girtibûn li ser xaniya hem cebxanê me jî li kêleka me li wê derê mabûn. hani min got ev cîjem qedereketê daman ev xanî li vê derê hebû dîwar bû zaten hewş gîlê kiribû sas ravê de heta tam vê derê bû bi vî rengî ev kirinekî de hevalê wê derê zaten êrîş alîkarî dikirin ku ji bo ku tam vî alî giştî hakîm bin ji ber ku ev halat bêjê ev çend malê vî alî ketibûn destê de em tenê li vê malê û di vê malê ve her sê mala da mabûn heval cudî li vî alî bû grup jî li jêrê pir çûbûn alî orta bajêr de li vê derê rastî jî him bêş cî lextê pir giran tên ber çavê min taştê qehweltî ku carna wisa firset şêd bû me
خارن جی او دکر تاشته مدخار جی کوسا استراحت مجی هبم دوی غرفه اف غرفه وکیری بود جارنا هوال چون تدا استراحت دکر مدگو هوال نباشش بلکه دیواری وی وکیری هوال دقت بکرد دبن و دارا داوسا گشتی کی هوال هجار هر تم او جیوی خواه بود دما کوسا استراحت دکرن او دکرن هوال هما لوی داره دادانین روشی قشولی بجی پاییز بو سرما هبو یعنی لوی داره سیارا دوشقا هوال جودی هبو جودی می فیزیاجی هبو هوال جودی او جی بفوزیه برنگی کیوسا tam لقاشی دیوار جی وکری بود هوال فوزیا یکی آوت یا دیدیا مگو جی بگوهره جی زوده شفره بود جارا دیدیان فوزیا هوال tam شهید کرد yani ve dare le civi bu em derketin hevala disa mal digirte ew dikir bima bekum bini kuma kubani hamu girtiye em hatin ve dare heval mesal ve runişti bu heval şeydrizgar ve dare bu heval rokand le berde ve dare diwar bu az usa بعشقا كاتمي من زابوكو هفال جوار دار كاتنا من قلت هفال ونفرشت كنا قلت ام يعني جي نوبتي برا دنجتا زيدان ناي مثال وی داره نهری چتا بیرق خدانی بود tam او سیخه دوی سیخه دا بیرق خدانی بود میگوت اول چما بیرق مثلا وی داره ام بسریم کام راکن یعنی مثلا چون که از راکم از گیشتم وی داره اول مثلا دنگی خوراکر گو وگره گو زلام وی آلی نه دنگ دچی که گو تشنا بگو برا بیرق دور بی بیرق نپرس کری که میگوت نه گرس از بیرق دینم دست خدا که از در کم سر دویره شدرزگر گود کار جمع گود بعقلنا حوی گود کار و داری از وی مسافته حتی مشیم گیشتم و داری جیتا از آل و داری از زانم موسا دنگش گویی من هات یعنی مثال مذاکر من باکر ناب زلام لپش دیواری وی دیواری دایا شدرزگر لوره اوی لوی آلیه مسافته که او قصد دیوار دا زلام رابو بمبا خود تام لوی داری از کتخاره تام افجیوی بو گویی من و داری بریندار بو هوال مساب بریندار بو هوال رزگار وان رابو هوال رو کن و بانه هوالی که دیکرن لوی داره کتن چاتشمه او مگوت لوی داره هوال دیوار هبو او دیوار طبیعی هلوشیه یا بنرن او دیوار هنک هیا او جی کتیر هوال فوزیاویتیه و گورنتی دایا لوی داره دعوت بشرا مگو هنکی شوندا وگره یعنی جی خود دگیش بکی اول جدی هین مجال کو جی دگیش بکی نه که راکر کو که با وجه تانگیب دیسا وجه ایریش یک چکر اول وی داره شهید کرد بله برز نسرین نها وک کو دیگر ما بگشتی دانه لباجار کوبانه ما خواست جه پیروز جی پکروانگاه شهید دجله جه کو پکروانن کو جان خو فدایی وی آخی کرن دا کو اف آخ حیا روژا ایرو با آزادی با آرامی با اولهی بمینه جبو گل خو همی بسایه وان پکروانان بو ما خواست الفي درجي وصا ام دنافا شهيد لك دا بگرن وصا همجي تجي گهدار بكن تايبت هستتا تايبت بگشتي تشتات دخوازه بين سر زمان بفي رنگي ما خواست وصا الفي درجي ام گرا خو دنافا پکروانگه هدا بكن براستي جبركو هر خيال شهيدكي هبو كو روژن آرام جیان بکد دنافا کوبانه دانه ایرو یک جوان یکو جان خو پارچه یکیش جان خو دابود تجی بو جبر ویجی وسا ما خواست بترانه جیوان هستا هف پار
جیان بکن هین زدتر گوتو بیش بکن نوا هفدانه کو هستن و برانبری و شهیدا چنه تایبت کسین کو بین بردل یعنی جان خو فدای و آخه کرن وسا مخواست ام گره کل و داره بکن کرم کم به هفرا بچن در باس ببن Zaten îro çend roj em behsa dîroka Kobanê dikin. Ana dema ku dîrok tê ser ziman herî zêde kesê ku berxwedane, kesê ku sawan da ew qasa berxwedanî hatî çêkirine Kobanî îro giştiye vê rewşê. Ev hevalanın, ev hevalê şehîdin. Tabii dîrok her tim şehîda bibîrtînê. Rojê wan, saetê wan, kêlî wan ku pêra jiyan kirine me ew tê berçavê me ran. Dîrok ticara kesê ku xiyanet li Kobanê kiriye, ew li welatê xwe kiriye, ew kesê ku reviyane, ticara ew nava nayê ser ziman ama her tim navê berxwedanan tê ser ziman, navê şehîdan tê ser ziman. Rastî jî hestekî pir cuda ye. Tu bi roja behsa hevalê şehîd bikî, tu bînî ser ziman. Te wan ra kêlî kêlî jiyan kiribe û tê dawî hatina me li vê derê ku em careke din sozê xwe dubare bikin. Careke din xwedî li kedê wan û çizgiya wan derbikevin. Ev şehîdanin ku em careke din sozê xwe dubare bikin ku em bêjin Kobanî ticara nakeve wê her tim bi navê Kobanî bimînê. Ku çawa we ji bo Kobanî bedenê xwe wek mertalê zindî da pêş û şer kir, berxwedaniya kir win gihîştin vê astê, em jî wê sozê dubare dikin ku em ê careke din xwedî li welatê xwe derbikevin, li Kurdî bê bira bibe, xwedî li kedê wan derbikevin. Rastî jî hevalên pir hêjanin, hevalên ku min navê wan pir anî ser ziman me dibêje ki ew ê jiyanê wanê ku ew rojê ku her sê mehê ku di Kobanî de hat jiyan kirin, her çar mehê ku Kobanî ew xwasa berxwe da li wê derê me anî ser ziman em îro dibêjin ev e. Ev kesê ku berxwedan ji bo Kobanî, ev kesê ku ji bo Kobanî şer kirine, ji bo ku navê Kobanî her tim bimîne û ku ticara Kobanî nekeve û di wê astê da bimîne ev hevalanin yanî. Gelê berxwedanê ev e. Rastî jî hestên pir giranin. Hevalê ku me pir bîre pîra jiyan kirîn ev in. Dûgehekî pir cuda ye. Te berê wan ra jiyan kiribe tu niha jî wisa bi vê rengî ew bikî hestekî pir ew e. Hareketê me, şerê me rasta bi roj pir çatişme bû ama alî bi şev sizmalî bû. Bi şev me hevdû derbas dikirin. Yani diketin dibêje nav hevdû da carna em li alî çeta diminin çeta em derbas dikirin. Me çeta derbas kirin, çeta diman. Bû rengî ew dikirin. Ew dar sûqaşî ku li ser xwe veşart bû tam bêjme saet سسي عصر وقت نهات خوش تي بيرامد إيريش زلام تام قلسر داره بجي كربو وبسوقاسي نقطة نقطة چه حركات لكي داره هبو چه حوالي كو گورنتي دا چه حوالي كو سا جيبا خويا كر او كرنا كي مفزيان دا اوه دا وي سوقاس ديكر يعني براستيجي پر حوال ورگا asté dibêje gîşte şehadatê birîndarî hat çêkirin di vir da bû. Heta teqrîben saet sisê esir dest pê kir dehê şev di ara dehê û
نه حیشت و داره دا مرمیه که ازلی درکت دما مرمی ازلی درکت ورگاه تا زانبو که سوخشی دوی داره دا بو همو قوت بس هولدانه که بزانبه او کی یعنی اف مرمیش کرد که و اف سوخشید که داره دا بجیه دوی داره تام دناف داره دا خواه شارت بو بجی کرو بو جبر کو درفت کو وندر کevin دناف دانه وسا بده تایلی فرصت کو ببینن تنبو جبر وی وسا از خازن ویش بیجی مثلا حوال دقت بکن مفزی سوخاشی و مفزی حوالا پرنیزی هب رغم ویجی میگوت هانی اما حرکت وسط در کفی سری خویا بکی یعنی جی گورنتیا کی بدی نت یک جیدا دهات او کرد مثلا پر جیدا دهات سوخاشی کو خوب جی کرمون لوی آلی دا ایج طرف داشتا هلبت مرفت کاره بین زمان جی اف چهتین داعشه یکو تایبت اندام نوایسی قصه ج ولاتن درفا بون یعنی جهن کو تناس کرن bilgi ve hened ve ali. Yani bilgi ku mesela az bidim dest avida ne tenen hatta beji tane hindri Suriye'de ve hindri Daesh'ta kesi ku beştari Daesh bune zaten hat xuya kirin u bereji güdü avi ve haya yani ji İran'ı habun, ji dervaşi şan habun yani beji Iraki habun پر کسی کش در وی بشتری داعش بود رول خواهی کوبانی دا هانی کوبانی وی دمه هات سر زمان دبیجد آلی چتا دا پر برخودانی هات شکرین یعنی گوری کو او دبیجن یعنی گوری کو او دبیجن ما هر کس جدر و دانی هاتن کسی کش آلی وان دا مثلا بین تبلی شهر کوبانی ببن هلا کد ناف نقاشی وان را کوبانی در باس ببه وقتی جوان به کد چن حج چن جنته yani Kubaniş buvan cennet bu. Deveda benim peki bir benim Zozan Kubani. Evvel Zozan rastişi cuvak komutanı ki yapıcı دوره خواهد دوی داره دا وقت برخودانی که پراو کر خین کوبانی دیسا هول سرخین کوبانی ادن یعنی وسا اوکی هاچ کرن برخودانی که دو حالی دا مفزی کویدن هاز راستی جنه که بینم سر زمان زرافتی وی عالی پر هبون یعنی تو بیجی وسا حرکت که بکی درکتنا در و تو همو جیان بینی بیرا خواهد نبود اما همو جیجی حوال تیدا هبون ده همو جیا دا بشتاری خواهد کند بیجی اف خانی مفزی بو خانی حوالا بو اف خانی یه چتا بو یعنی وسا مسافت کی کرد و یعنی وسا بیجی به اصل بنیت بون یعنی مال بون آنها جوال وی گورنتی دبینن یعنی ki kurtahi beji mersala dare ani ser zaman namber elvi ali dibijid biniyete ki tam mukabili dare da bu şereku ve dare kirin ki pişti şereku hat şikrin mersala dare da şifre buş busa geres dibiji gavaki em peş tabi çin jiber rastî jî pir ketina nav hevdu da çi bu divirdat xazim heval brûsk bimara bu بروسک اوجی لکیلا کما بود جی کو بیر دوا داره دا امانه راستی جی یعنی تنها تینی برچاوی خواهد و دمه تینی برچاوی خواهد پر جدایی هف هیا سورج دم سرا پدش سرا در باس بو گروپا ما یا که امتی دامانه هول بروسک بو هول آوارش و اس و هولی که جن هول زیلان بو او جی ام تدام بو از هول آوارش ام برپسیاری گروپی بون هول گلهات وقتی خویا کردن او جیوی بود پشتی بو هول گلهات وسا چوناوی هاتن جمع وسا کنترل کردن و کوردینا که دا پیش دا دهات او کردن هول راستی جی yani dibêje ewa ki pir hestekî pir cuda bû. Yani heval gelhat ez çi dixwazim bêjim
بروح وجان وفيزيك دبيجي بجشتي طاقات خوا دبردا قريدا بو جبر كراستيج من قلت كسي كو بخازي برخدانية كوباني يعني جي دما ام دبين كوباني جيواري برخدانية بناس كرن كوباني تشتي دا قوي موي هاد جيان كرن اف داره يعني اف در جيوي برخداني بو بدقة دقة بخاني هفل جلهات ور دیتو بو دبیجه دچو دهات چی او دیکر وقت قردینا کی نه پشتی بو قردینا صادری بو قردینا چاتشمه بو قردینا بیر دناو زندی دناو دا بو لکیلا که حوالا علی معنویات پر جدا پر پیش دا بو او کرنه کی دا نها عصر ما قلت ساعة سيوا دارنا دس بشار كر شر هري جران يكو كيلي من وقت شخص داويتي دا جيان كر از داویتی دا بریندار بوم درکتم عصر اول آوارش بریندار بو دست خدا بریندار بو لوی داره اوسا دبیشه مرمی او کر دست وی چو مکر نکر اول آوارش اول گلهات دخواست امنه کی آرا بدنی یعنی نه کی جار نوسا استراحت بدنی گاوه کی شوندا بچن اول آوارشی قبول نکر مجی قبول نکر ما هر دیوم ادگو ام دفج و داره برنادن ام جی خوا ناچن پشت یعنی جما چا بو کو ام جوی خانی هرن وی خانی پشته سانکی ام چون جبها پشته حالبی کی تش خانیه کی دچی خانیه کی یعنی وسا مسافت شبیلات نبونها وسا دوربونه کی او کی یا اما وسا ام لپر برهبون اول نچو مرا بوسا المال دا ام گریان دوا خانیه دا ام گریان ما حبه انتلابات اي سورو رش هبن ما وصا فاكر او برينا ويصا حب كري توزي حبان كريكي او دستي وصا اوي جريدا بالمتيل هيا دكوباني دا بر متيل هنا ما رابو متيل قطان وصا او قماشي ويجا وصا بدستي دا ما جريدا هفل اولش جو از ناتشم هفل جلهات جو بشرا دستي تابو ارميتو نكاني دا بيتر پیش بچي كارو خبات دا بكي شار بكي قوتنا إصرار كر أمان هبل بروسك الحاضر بو هبل دنج حاضر بنا كرنا كده ما أزور داو بكم مغرب بوم طاري بو دنيا إيدي هبل نعيم هيا نعيم كوباني دا راستجي فداكاريا ويجي پر هيا مغرب تلفون كر قلت كا تناي تنا بريندار بو تنا شهيد كتي كا تناي وصاب حناكي تلفونه مكر مگو قید چی ای روسان کیوی تشتکش مواره مگوت ناز نایم از دف جی خبر ندم از نایم عالی پر حوالاج تلفن که راستی جی او احساس دم حمیه داجی چی بو سانکی یکش موی تشتک چی ببین عالی دبیجی معنویات راستی نقطه ما دا پر خورد بو تقریبا ساعت دهات نهونی دا ام چار حوال دوام مفزیاده بون شرکی پر منگوت گران هات شکرند آرا کی دا مستراحت دا که خواه کی پر گران دا سر چاوه من منگوت از رازم حوال گوت نا yani دوی شهری دا و دوی اوی دا مگوت منه بیدنگ بی یعنی ساکن بی ساعت ده هوا دارنا ساکن ببو جبر بری وی دکتر ولاد تلفونه مکر گوت که دوی جاره هم شد شکشتنه هاتنای مگوت نزانم از زانم هستی که میرو تشک مواره یازی شهید جواره وارم یازی بریندار جواره وارم بسا شهر او کربو دیواری که ما پشتا خدابو که راستی جا دیوار پر مزنه یعنی خانی بگشتی وقت بی دیواری وسا هلوشیا بو یعنی تاني هناك سقيف ما بو ومجوسا بشتي خد دابو ديوار ازو وهفل ابارش نا خاني بيشيا مداجي هبون هفل ماسيو بروسك لفي الي بو او هفل زيلان با ازو هفل ابارش البربو صد ارا مدا اف شرعايه اف شرعات دفي الي دا تشتا هنا دفي الي دا هفل هبون جا اما وصل ديوار بتشك بو هفل ابارش في الي دا كنترول ديكر كوردينات كانت شيكابه او ديكر مشي مقولت ازي رازم قلت انا رازم قلت تمام ازي هرم اوي ونم بفهم انها مسافه اوي و
وكو از حركات بكم بتشمورم ويدمجي ما تقول او ساعات دبجي الصزمه راسي ساعتي كو درنگي شوي دبو دزي بكارد اني وصاب دزي حركات ذكرن او ذكرن ما او ذكر يعني هذا تقول جرس ودا مدا ام دها بيتر شيار بن دها دي خط بكن دما ساكنك تشي دبو وان فرصت دي فرصت دبي خاصة دها پیش دارن اول قلت تمام ترى افينايني اما ترازي من قلت تمام من صب بشتا خطات ديور و اسا رونشتي بو من جار که وسا حسکر زکی من وسا گرم بو يعني وسا علویه که گرم هات من دنگش مدر نکد اما وسا علویه که وسا گرم بونه که وسا کت جاني من پیرا تاس دبجي دخت من وسا داكت او بو من مقولت هذا از بريندار بو وسا شو مبي كو دنگي مدر كبي اما دنگي من نشيكيه من وسا دستي خواجان مقولت هذا از بريندار ما قلت چا بريندار بيه مقولت نزانم از اما زانم ايش حمود زكي مدايا دفردا هول اورش قلت كاز بنيرم وسا زك دابو تام نكبو مداخله جي بكرا رختي مل بيشتام بو من اساوكر هول اورش قو ازيت بمهرم قلت نام قلت ايرو وي هول قالهات بيجي مش عصر دجوره قلت دركبن ونكاس در نكتن ونين هاد در بكبنا قلت بمينه يعني من قلت هني جيبر خداني بجبركو او قسم ما اذكر يعني ما نتخص للجيا كده فالاتي بيت شكرا الجيا كده فالاتي بيت شكرا دي رقمه بدزي يعني حركات وداره ده علي دشمن ده دكاتك فالاتي كنها دفسر اوردكو از بريندار بوم يعني çatışma kiyosa çi bu ama game bu yani نابه دوی وقتی را دشمن کتی آرامه و جی حوالی گل هات او جی که از بحثی دیکم او وصا دزی کتبون آرامه دا مرمی وصا دوی حتی از من گوت بکی یعنی جالی ایمه دا هاتبو پیش را چاتشمه بردوام کرد جالی کتبو دزی یعنی کتبو ارتامه و حوالا دا یعنی حوال من گوت بمینه حوال آوارش ما حوال بروسک ورگا اصل پشتا فکرم از بیتر ایشیا از بیتر ایشیا مگوت هول من دینه من رخت سلاح خود دانی وی و از جبر حتی دبیشه و دمی امنها جی هول گلهات بو بس بری وی مبزی هول زوزان کوبانی بو شید زوزان لوی داره دما هول بروس کل پشتا خاکرم ام مگوت من دینه من اونکی از ورگا بچار لپکی و سا دناو آخر آوی را چوم از گیشتم جی هول زوزان گوت تخیرم مگوز بریندار مگولا مرد میزد که من نزانم تی بریندار بیه مگو ما برینداری چاویه دوردا هول تکمیل ده هول سرخین آراجی ما دویجی عربی ما گی سعر لوی عالی بود گوتن عربی کن گوت هول امنیکانن وقتی خویا کرن هنی حمو اوه يعني صار روشك وعربة ورد حرارة درباس ببي وأمو دجمن دویجی نقطة پیش الجمهة ونكابو هول أوكر شیدریش بر دوردا گهدارد که لسر قبضه شیدریش بر به میتوری خواهد به میتور هات و دمه از میتور سوار بو اسحاف همه به میتور بو بسکلیت دو دلنگان اول ازش من تاني نکابو سخابر شیدریش بر بگرتا و تبي چیزیش بر قدام دنگی ماتور ته او ایریش لسروی ماتوری ته شکرن آنا ترسان جیبیتر کو مثلا هول بچین چالاکی فدایی بکنی یا جیری شکلی سران بکن دترسیان ازو شید زوزان ورگام سوار بود شید زوزان و صبرنگی کی راست سوار بود از جو ساعت شب سوار بود دوی داره دا از درباسی خسته می کوبانی کد بجه مشفال بر قیپر بود من وصا کوبانی وصا شونا خواهشت يعني من حستي كر كراستيجي من يعني بداوي كر يعني از كوباني خود من جيري از بير جيريا من دكتورة قلت مو قاسي كنت كاني برينا من فر خلاص كه برا از دربا سوي علي ناب مس خازم ديسا وگر من جم هوالان من برد خواست انه کو از جارك دن وگرم کلین خوی داوی یرزگار کرنا کوبانی هلا دبجی لکیلا که هوال آوارش
هەڤل گەلهات بەردەوام بکەم شینکی من سۆز دابوو هەڤل ئاوارەش کو ئەم حەتا داوێژی و یعنی ڕزگارکردنە کوبانی بە هەورە ژیان بکەن بە هەورە ببینن لێ نەبوو نە نسیبی من نە هەڤل ئاوارەشی پشتی وێدا بە هەڤل دروست کرا ئەو ژی وسا پێشتا دەچین گاوەکێ دکەبن سزمەلی دخوازن بچین چەند جیان وسا بگرن گاوێ پێشتا تێن گاوێ پێشتا تێن هەڤل دکەبن چاتشمێدا وەرگا دکەبن چەمبەرێ هەڤل بروسک بریندار دبێ خوا خەلاس دکێ هەڤل ئاوارەش دووەردا شەی دکەبێ من دبێژێ yani saatê min û deqê min ê dawî yani 25 mehê 11 saet dehî şevê li vê derê li vî cî min wisa birîndar bûm û ji Kobanî derketim. Ama derketinê fîzîk bû yani bi rihê xwe bi wisa dibêjê bi hemû psîkolojiya xwe bi hemû nefsiya xwe dibêjê ew ê min hemû li vir min merak dikir yani rewşî hevala çawa bû li kê derê ne çawa berdewam dike her bi wan re yani dibêjê ez li wir bûm ama min li vir xwe hes dikir ku ez hîn bi wan re فكري خوات الفربو giştî bi wan re bû min hes kir ku ez hîn bi wan re jiyan dikim pir meraka wan dikir ew kir lim pişta demek yani bi rojekê û dibêjê bi şev heval avara şey dikeve piştî wê bi rojekê heval gelhat şey dikeve ez tam heta destê sibê heta destê sibê li ber qêpî sekinî bûm pir astangî çêkirin pir nedîştin ev bikirin em 6 heval bûn heta derecakî ku sê heval li ber de vî qêpî şehîd ketin zanebûn wisa dikirin yani hani tedî ihtiyacî alî xûniyê de hebiya de alî de ew ê de hebiya pir astangî çê dikirin ku ji bo ku heval bigîjin asta şehadetê derbas nebin bi giştî jî zanin ku rew wê demê Erdogan li benda ketina Kobanî bê îro bikeve saetekê de bikeve her benda wê bû lê Kobanî me got hani nakeve û ti carî jî wê nekeve wê her bibînî Kobanî kela berxwedanî di şexsê heval gelhat tu hemû hevala da jî yê ku tê de cî xwe girtine em heta dibêjê saet heştî sibê gihîştim xestê dibêjê bi hemû wê de wisa rewşê derbas bû û derbasî emeliyatê bû هلبت درکتنا کوبانه نه به داوی کرنا چیروک و دیروک و با جبر کو ایرو جاره کدن به ساغلمی به تندرست توگری سر آخا کوبانه و هر وها گلک حوالن کوب ورا جیجیان کربون جه خود نوا و برخدانی دا گرتبون نهاجی جه خود کوبانه دا دگرن جه خود گلک جی دا دگرن جبر کو هن شاهده و دیروکینه کو اف دیروک هر بمینه زندی هر بمینه دعاقله دمجیه زاروکن بچوک حتی کالو پیرن خواه هلبت اف دیروک جی بریا و یه هر بمینه زندی هر شین ببه جبر کو کوبانه بخوینا کسن دلپاک مینا شهید گل هات شهید آرین یکو سینگا خودان برانبری وان چپرا دا کو کوبانه بمینه او جیه حسرتا دلن چتیان حسرتا دل اردوغان وکو کتجیانی زمان کو کوبانه ایرو بکوه ساعتک دم بکوه صبا بکوه لی اف برخوادانی ایرو بی سرکفتنه که دناو جیهان گشتی دا ناو کوبانه جی بی او ناو کو گلن جیهان بگشتی کو بیجن کوبانیه نتو جهدنه هلبت کدو امکا وجی برخوادانی وجی حیا داویه هم بجیهان بگشتی جی و تایبت گلن کردستان هر پیروز دکن و امجی هر پیروز دبینن وکدن امجی سپاسیت دکن تدم خوش بوم وقتان تا کیلی بمرا دناوا گولان کوبانه چقاسه مروف بوان هستا جی بین زمان به ایشه کیلین کو 12 سال سر درباس بینه مروف جاره کی دین بینه بیرا خواه جاره که دن وان هستا جیان بکه جبو انسان زوره لی برانبری ویجی گرک اف دیروک هر بمینه زندی کسین کو جه خود و برخوادانی دا گرتنه هین زیده تر دمن پیش دا جی اونها جی
اوه دیروکی شین بکن جبر کو دمن می حاضر داجی هولدان چهتیان هم جی ده هولدان دولت ترک گله کی لسر کوبانه هنه کو کوبانه به پایتخت چهتیان داعش جبر کو جاره کدن دستوری ده خوازندی دکن جبو ویجی بکسن وک و بقهرمانن کو نهاجی جیان دکن یکو بردل خوجی دان خوین خوجی لسر وی عرده رجاندن کو مروف لوید جه موزخانه جی راستی میزه دکه هر شینه جبر کو خوین هاتیه رجاندن بوی خوینه هر شین دبه یکو بانجاره که دنوار پاراستن خیال نواج چهتای تجاره پکنه جاره که دنم سپاسیتت کن حیا نهات به مرابو دم باش تركيا وخاشن أمنا جسنا جري كانيا كردان أسبرة جاني ما يعني بمورالة كيفر مازلنا مع أوبراسيون كيفر خاص سركر بقاي بيتشتك وأم بسركبتناش بحموها ولا نيابها جويا فكي صلوب ديكن وأم صلابي خاش بي قال دشينان وأم دبيجن لقال ما بيروز بي أم كرداجي بقرين وسركبتناش بحميان